Yes, Karunye mbifurize kuguma kugubwa neza manywa meza ho muri hose tubaye ikaze by'umwihariko rero muri ano masaha turi ku itariki ya 31 z'ukwa mbere 2026 birumvikana n'amakuru agezweho harebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba tubapuditinga rero tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye kuko nicyo kintu cy'agaciro gikomeye dufite. Nyamuneka muraza kunyemerera aya makuru tuze kwinjiramo dusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe, Zambia ndetse n'andi agiye atandukanye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima twirukanse cyane rero. Nyamuneka sindi butinde nyemera duhite twinjira mu makuru agezweho tusimbukire mu mujyi wa Uvira. Bino byongeye gukara ariko kandi byongeye kuba bindi iyo butuvugana ibitero bya gisirikare by'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC byamaze kuba bifata indi ntera mu nkengero z'umujyi wa Uvira, ahariho hose bari gukeka ko hashobora kuza kuba hari ingabo za M23. Aho hose hakomeje kugenda hatakwa. Ni kimwe mu bintu rero navuga ko bikaze cyane ndetse turashe twinjire mu bice bikomeje kugenda byatakwa umenye uko situation ihagaze ndetse n'uko byifashe muri rusange. Turaza kugaruka ku makuru menshi atandukanye harebana n'umutekano politike na diplomasi akomeje kugenda aturuka mu bice bya hano za Minembwe kuri Powezero nyuma y'uko M23 yahambuwe n'igisirikare cya FARDC. Turaza kugaruka kandi nanone Mikenke ndetse na Rugezi nyuma y'uko igisirikare cya M23 gihambuwe na FARDC. Turebe uko situation ihagaze. Turaza gukomoza ku makuru menshi atandukanye tuyere tuba updatinga tubabwira uko byifashe kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano politike na diplomasi. Turasa by'umwihariko gukomoza kuri byinshi ariko nyemera nkubwire yuko ubu tuvugana M23 yasabye isi gutabaza ibyo yita umugambi wo kurimbura abanyamulenge. Nyamuneka tugiye iyi nkuru kubyinjiramo. Ni itangazo rya M23 rimaze kujya ahagaragara kuva kuwa gatandatu tariki 30 z'ukwa mbere 2026 ku mbuga nkoranyambaga hakomeje gukwirakwizwa amashusho n'amakuru aturuka mu mujyi wa Uvira mu duce dutandukanye tuwukikije mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya mashusho rero aragaragaza ibimenyetso bikomeye byerekana impamvu nyamukuru n'icyemezo cyafashwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa byo guhagarika internet muri kariya karere ku mujyi wa Uvira. Amakuru twamaze kwakira rero nk'uko ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ibitangaza ni AFC M23 iryo fungwa ry'itumanaho ryari rigamije guhisha imyiteguro y'umugambi bavuga ko ugamije gukumira ndetse no gutoteza abaturage b'abanyamurenge hifashishijwe imvugo ziba urwango, ivangura ndetse no gushishikariza urugomo rushingiye ku bwoko. AFC M23 rero ivuga ko ibyo bikorwa byagiye bigaragazwa mu butumwa bwaherekeranyije bigenda bugaragara ku marezo sosiyo agiye atandukanye nubwo abasivile bari babangiye kuba bagira icyo bafata. Iryo huriro rero rivuga ko ibyabereye muri Uvira bigaragaza ihonyorwa rikabije ry'amasezerano yo guhagarika imirwano n'amasezerano y'Iduha yashyiriweho kugabanya amakimbirane no kurinda abasivile mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho AFC M23 ishinze ubutegetsi bwa Kinshasa kurenga ku masezerano mu buryo bugaragara binyuze mu bikorwa byo gukangurira urwango, gutera ubwoba abaturage ndetse no kubabuza uburenganzira bwabo bw'ibanze burimo n'uburenganzira bw'itumanaho. Mu itangazo rero ryayo AFC M23 ivuga byo guhisha cyangwa kwirengagiza ibikorwa n'umuryango mpuzamahanga bishobora kuza gufatwa nk'ubwumvikane buke cyangwa ubufatanyacyaha mu byaha bikorwa n'abasivile batagira kivugira. Irasaba rero by'umwihariko umuryango mukuru w'abibumbye wa Afurika yunze ubumwe, umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha igifaransa n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu gukora iperereza ryigenga ryimbitse kandi ridafite aho ibogamiye. Iki kibazo rero cy'umutekano muke muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko mu bice bya Uvira, Minembwe, Fizi kimaze imyaka myinshi ishingiye ku makimbirane ya politike, imiyoborere mibi, intwaro z'amatsinda yitwaje intwaro n'amakimbirane ashingiye ku butaka no ku bwoko. Abanyamulenge rero nk'uko bagenda babitangaza
kwiyandaza ni bimwe mu bintu by'umwihariko bibibasa ku rwego rwo hejuru kugeza aho nyamuneka bamaze kurambira ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kugenda bibera mu bice by'umujyi wa Villa. Mu gihe umutekano ukomeje kuzamba rero ukomeje kuba muke cyane, AFC M23 ivuga ko guhagarika interineti byongeye ubwubake bw'ibibazo byabujije abaturage gutabaza abanyamakuru, gutara amakuru ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu wo gukurikirana uko byifashe kuri buriya butaka. AFC M23 rero irasaba ko hakora ubutabazi bwihuse bwo kurinda abasivile, hagashyirwaho uburyo bwo gusuzuma interineti n'itumanaho mu bice yahagaritswemo ndetse n'ibiganiro bya politike byasubukurwa mu mucyo, kubahiriza amahame mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Irasaba kandi ko amahanga atabara hakiri kare. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande ihohoterwa rikorerwa abasivile, Lawrence Kanyuka rero yasabye umuryango mpuzamahanga gufungura amaso ukamenya kwamagana ayo marorerwa, ukavuga ko gukorwa n'uruhande bahanganye, ashimangira ko ari ukurenga ku burenganzira bw'ikiremwamuntu, kwica ku mugaragaro ibyemezo byo guhagarika imirwano byari byemejwe. Yanasoje avuga yuko kandi ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ryamaganye ryivuye inyuma ibikorwa by'iterabwoba rifata nk'ibyaha bikomeye bikorwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Anasaba ko abagize uruhare muri ibyo bikorwa bose bagomba kubiryozwa mbere y'amategeko mpuzamahanga. Ibyo si byo gusa rero, mbere yo kugira ngo tunarebere hamwe ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko zirimo ziragenda zikora, nyemera nkubwire yuko nyamuneka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yatangaje ko izashyira umukandida wayo mu matora yo guhitamo umuyobozi mukuru mu muryango bikoresha Igifaransa mu guhangana n'umunyarwanda by'umwihariko Louise Mushikiwabo ushaka manda ye ya gatatu rero y'ukwigomya kuyobora cyangwa se kuba umuyobozi mukuru w'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa. Ni icyemezo cyo gushyigikira umukandida rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyemejwe kuwa gatanu tariki 30 z'ukwa mbere 2026 mu nama y'abaminisitiri, aho abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga yashyigikiye icyemezo cy'ubuyobozi bw'igihugu. Nubwo izina ry'uwo mukandida ritashyizwe ahagaragara, iyi ntambwe igaragaza ubushake Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo kugira ijambo rikoma mu miyoborere y'imiryango mpuzamahanga. Louise Mushikiwabo rero uzwi ku rwego mpuzamahanga ku bunararibonye bwe mu bubanyi n'amahanga no guteza imbere ururimi rw'Igifaransa, arashaka kongera kuyobora indi manda ye ya gatatu nyuma y'uko guhera mu mwaka w'2019 yari ayoboye. Ibi bishobora rero kuza gutuma habaho guhangana gukomeye mu matora. Umuyobozi mukuru w'uyu muryango uhuriza hamwe ibihugu 88 byo mu migabane itandukanye ikoresha Igifaransa yashyizweho mu mwaka w'1970. Ifite kandi intego yo guteza imbere ururimi rw'Igifaransa, gukomeza ubufatanye by'umwihariko hagati y'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa no guteza imbere by'umwihariko abaturage. Gushyira umukandida mushya rero mu matora biragaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka kuza guhangana n'u Rwanda mu miyoborere n'imiryango mpuzamahanga no gufasha ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa guhuriza hamwe imigambi y'iterambere. Binavugwa yuko kandi iyi ntambwe ishobora kuza gutuma habaho impinduka ibihugu by'akarere, ndetse ikaba ari intambwe ikomeye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba bagezeho ku ruhando mpuzamahanga, cyane cyane mu bijyanye n'iterambere mu rurimi rw'Igifaransa n'ubufatanye na diplomasi. Ibyo byamaze kuba rero bigaragarira buri umwe wese, ahubwo nyemera by'umwihariko duhita tuninjira muri ino nkuru. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga yuko umwe mu banyapolitike bo ku rwego rwo hejuru wabaye hafi ya Perezida Tshisekedi yageze mu mujyi wa Goma. Aya makuru yakomeje kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru bitandukanye, nubwo kugeza ubu rero nta tangazo ryemewe ryigeze ritangazwa n'uwavuze cyangwa n'inzego zibireba. Yakomeje gukurura impaka n'isesengura rikomeye ku banyapolitike no mu baturage bakurikirana ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeje kuvugwa ko umunyapolitike wo mu rwego rwo hejuru wari mu bantu begereye Tshisekedi yaba yafashe icyemezo cyo kwiyunga n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rimaze igihe riri mu ntambara mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo,
ku banyapolitiki rero bafite ijambo rikomeye ku ruhando mpuzamahanga, byatumye iyi nkuru ihita itera amatsiko abantu benshi. Nubwo intangiriro n'amazina ye atigeze atangazwa ku mugaragaro, ariko amakuru akomeje kugenda asohoka yaje kugaragaza yuko uwavugaga ari Claude Baranka. Aya makuru rero akavuga ko abarizwa mu mujyi wa Goma, aho bivugwa ko ategereje gutangazwa ku mugaragaro na AFC M23 nk'umwe mu bayobozi by'umwihariko n'abafatanyabikorwa. Claude akomoka mu ntara ya Bandundu, mu gace kazwiho kugira uruhare rukomeye mu mateka ya politiki ya Kongo. Kuba aya makuru rero yaratangajwe n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi AFC M23 byatumye irushaho gukurura impaka mu bice bitandukanye by'igihugu. Uyu munyapolitiki rero uzwi cyane mu ruhando rwa politiki ni perezida w'ishyaka rya Réveil Populaire, rimwe mu mashyaka yigeze kugira uruhare rugaragara mu mikoranire ya politiki y'igihugu mu myaka ishize. Iryo shyaka rero ryaje kwinjira mu ishyaka rishyigikiye perezida Tshisekedi rizwi ku izina rya Union Sacrée, ryabaye inkingi y'umwamba y'ubutegetsi bwe nyuma yo gufata ubutegetsi, kandi rifite umwanya ugaragara muri guverinoma kuko rifitemo minisitiri. Ibi byatumye Claude rero afatwa nk'umwe mu banyapolitiki bafite ijambo n'icyizere mu buyobozi buriho. Ni muri urwo rwego rero amakuru aba atandukanye, ubutegetsi bwa Kinshasa akivuga ko uyu mugabo yaba yiyunze muri AFC M23. Nimba hari andi makuru yemezwa ku mugaragaro, byaba ari ikimenyetso gikomeye cy'impinduka n'imiterere ya politike, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho AFC M23 imaze igihe kinini ifite ijambo rikomeye. Kwiyunga ku muntu wigeze kuba by'umwihariko umwe mu byegera bya perezida Tshisekedi byaba ari intambwe ikomeye. Icyakoze kugeza ubu harakekwa ibimenyetso bifatika n'itangazo ryemewe kuri Claude AFC M23 cyangwa leta ya Kongo kugira ngo ibi byemezwe ni ukudashidikanywaho. Mu gihe bitaraba, iyi nkuru ikomeza gufatwa nk'amakuru ataremezwa, ariko ikaba ikomeje kuvugisha benshi ndetse no gukurura amatsiko y'abakurikiranira hafi bya politike y'akarere. Mu ndoni byinshi bikomeje kugenda bivugwa, by'umwihariko kuri ino nkuru ubona yuko byaba ari ikintu kidasanzwe cyaba kibaye ku butegetsi bw'uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara, amakuru yizewe aturuka muri santere ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga yuko drone z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zongeye gutera ibisasu zikongera gukomeretsa abatari bake. Nk'uko aya makuru rero abivuga, icyo gitero cyabaye ahagana mu masaha y'umugoroba, by'umwihariko ku munsi w'ejo. Drone yarashe ibisasu mu mujyi wa Minembwe byibasira inzu z'abaturage b'Abanyamulenge, umujyi uzwi cyane nka Mwafurika. Bitegetswe yuko igihombo gikomeye rero cyongeye kugira abaturage batuye igice cya Minembwe. Umutangabuhamya rero wavuganye n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, hashize akanya gato drone irashe muri santere ya Minembwe isenya Mwafurika. Amakuru akomeza avuga yuko ngo iyo nzu iherereye hafi mu birometero bikeya cyane na teritwari ya Minembwe, by'umwihariko nko mu birometero bigera muri 30 uvuye aho biherereye. Byemezwa yuko kandi icyo gitero ngo cyasize gikomerekeje abantu 3 bari muri iyo nzu, bahitanwe bajyanwa kwitabwaho n'inzego z'ubuvuzi, nubwo hataratangazwa uko ubuzima bwabo buhagaze. Kugeza ubu rero ubuyobozi ntiburashyiraho itangazo risobanura iby'igitero. Cyokora abaturage bo muri ako gace bavuga ko drone ari iy'ingabo za leta ya Kinshasa, bakongeraho ko yaturutse mu cyerekezo cy'Ibujumbura mu Burundi. Ibi bikomeje kuba bibi cyane cyane ku baturage bavuga ko ari Abanyamulenge, kuko ibi bitero ahanini bikomeje kwibasira mu mihana ituwe n'abasivile. Ibi bibaye mu gihe kuri uyu munsi hiriwe ituze mu bice bimwe na bimwe byo muri groupement ya Mutambara muri teritwari ya Fizi, nyuma y'imirwano yari imaze iminsi ihabera hagati y'impande zombi, basaba impande zombi kuba umutekano n'amahoro byakongera kugaruka, ariko no bikaba bikomeje kuba ibindi.
Twirukanse cyane rero sindi butinde, amakuru yizewe aturuka mu gace ka Ndondoni ni muri groupement ya Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga ko naho habaye imirwano yahuje MLDP twirwaneho n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'iz'Abarundi n'imitwe ya Wazalendo n'abarwanyi ba FDLR. Iyi mirwano yabaye mu masaha y'amanywa yo kuwa gatanu tariki 30 z'ukwa mbere 2026, ibera mu bice by'imisozi ya Mitamba, hashyizweho kuba hahamye kandi hakomeye mu bijyanye n'imirwano biteye n'imiterere y'abantu. Nk'uko amakuru rero abivuga ava muri ako gace, avuga ko imirwano yasize umutwe wa MLDP twirwaneho usubije inyuma by'umwihariko uruhande rwa leta, bigatuma wigarurira ibice by'ingenzi birimo agace ka Irango by'umwihariko n'ahitwa za Biziba. Rifite umwanya rero wihariye mu bijyanye n'umutekano n'imigenderere y'ingabo. Iryo rango rero ribera mu buryo bweruye. Iki gice kinini rero kirangwa n'ahantu hafatwa nk'urufunguzo rutandukanye rw'umujyi wa Uvira ndetse n'agace ka Ndondo, kandi gahuza imisozi ya Bujombo n'inzira zijya mu mujyi. Gufata ako gace rero bisobanuye kugenzura inzira z'ingenzi n'ubworozi, itumanaho ndetse n'injira n'isohoka ry'ingabo mu buryo bugaragarira buri wese. Abaturage rero n'abatangabuhamya bo muri kariya gace bavuga ko muri iyo mirwano humvikanye imbunda ziremereye n'izoroheje, ibintu byateye ubwoba by'umwihariko abantu benshi. Ku rundi ruhande rero hari n'amakuru avuga yuko iyo mirwano itamaze igihe kirekire, kuko ngo ingabo za leta zahise zisubira inyuma vuba, bamwe bahita bahunga. Ibi byatumye MLDP twirwaneho ifata agace idahuye n'imbogamizi zikomeye. Ibintu bikomeje kugenda rero bigaragaza ihindagurika ry'imbaraga ku rugamba, cyane cyane mu misozi ya Bijombo imaze igihe arindiriye imitwe yitwaje intwaro. Agaciro ka Karungwa gafite amateka akomeye cyane mu bijyanye n'intambara n'umutekano w'akarere ka Uvira. Ni agace gahuza imisozi n'umujyi, kakaba karabaye indiri y'imitwe yitwaje intwaro bitewe n'uko kameze ndetse koroheye buri wese kuba yakinjiramo ndetse akaba yakanarasa. Mu bihe byashize rero wagenzuraga Kirongwa yagiraga ijambo rikomeye ku mutekano wa Uvira, haba mu bijyanye no gutera, kwirwanaho cyangwa se kugenzura ingendo z'abantu n'ibikoresho. Ni muri urwo rwego rwo gufata aka gace MLDP twirwaneho bifatwa nk'intambwe ikomeye yo kugira ngo bakontorore ibyo bice byose bigiye bitandukanye. Nubwo amakuru ku bihombo by'abantu ataratangazwa ku mugaragaro, imirwano ya Ndondo yongeye kuzamura impungenge mu mutekano cyane cyane w'abasivile batuye muri biriya bice byegereye imisozi ya Mitimba ndetse n'ahitwa Kirungwa. Abenshi barimo guhungira mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano yongeye by'umwihariko gusa nk'aho ica ibintu ku rwego rwo hejuru. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara ni amagambo akomeye cyane amaze gutangazwa n'uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye. Ni amagambo rero navuga yuko nayo atoroshye. Ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje amagambo akomeye asubiza ku byo yise urujijo, ku bihuha bikomeje kuvugwa ku ruhare rw'inkotanyi mu bibazo by'umutekano w'akarere. Yavuze yuko nta kindi kintu na kimwe cyihishe kizarwanya iminsi 7, by'umwihariko ngo Burundi ngo bwararwanye by'umwihariko ngo muri intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo bagenda bavuga ko ngo mu gihe butari by'umwihariko gutsinda ngo byari ikibazo gikomeye cyane, kuko ngo nibwo bwatumye M23 idafashe ibice byose bigiye bitandukanye biri strategique. Aya magambo rero perezida Ndayishimiye yavugiye mu masengesho yateguwe n'ishyaka rya CNDD yabaye mu cyumweru gishize, aho yasangije abayitabiriye ubuhamya bwe bwite bwabaye mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ikomeje guca ibintu. Yanasobanuye yuko kandi iyo mirwano yabereye ahitwa Muruta mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'u Burundi hafi y'imipaka ihuza u Burundi ndetse na Kongo. Ati murabona bavuga ngo inkotanyi twararwanye mu Burundi aha, mbere y'uko zijya muri Kongo twararwanye ahitwa i Muruta. Mu Muruta rero twararwanye icyumweru cyose, nyuma y'ubwo bahise bambuka igihanga berekeza muri Kongo. Aya magambo rero agaragaza
nk'abavuga ko imirwano yari ikomeye kandi yari irambye, aho impande zombi zari zihanganye mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Nubwo perezida atigeze atangaza itariki nyayo imirwano yabereyeho, yemeje ibi byabaye mu gihe cy'ubutegetsi bwa Majoro Pierre Buyoya